Ner malkan yam biya malkan Nuer online TV na me update ray which ka juba ka kwi engine content sha deploy thia ka dhɔr yang machar kan god yal content ray which ka South Sudan tin koning ki ken wodong de tekariak agenda na balinga jen gwasame nyak kanit ko ken update ray which ka juba thongpiny area thongpiny kan amarat cha ka gul ditch SSPDF kene military forces do bandit kene thia dhɔr Dr. Riek Machar cha ka muj ke deni ken dial ka gosoto ka sha deni mamaruf cha ka las ka chilak game kene thia ka Uganda embassy kene gwangen wo ka thongpiny cha tiang ke dishni en gwasamo wo ka amarat saba juba cha tiang ke liu ke deni to goal mon kwal kam ye jen gwasa me gore jen wo de widu nder te chunka ketin kon lat ko rodien re wich ke juba ko nyuto je gwan wo ke jen gwas men tama mal bume medano dong da malten shirke ma ngayen wo cha ne to kon la jes pele mai wo cha riuden cha ka yen nyokan gosen content cha de laten tama ka godu ke jen wo kan goda kon weekend en wode na de ka rudin barka jamite ka kormu chitok chit ka do work airport chit ka dubdi alan content ne kan long ray wich ka juba chit ma ngayen no thongpiny gwasa mo ngayen no jen gwada dan yin mistaken ka ngayen te chalat kan godi alati ka godi chikan kala de no cha ka mu ke de kendial thongpiny ngayen no kana amarat ko amarat jen gwada dan te dhɔr Dr. Machar akan gota konen chagul SSPDF so Sudan People Defense Force ke deni to kokien tin chalke military forces take de dien gwad mi chala do ba te tin gwad mi ti ci dhɔr Dr. Machar ci kana gol ki gwad yal konde na ring tin mete kor mi tuok no de chalke mama roof me de dien mi chala do ten win mi bo mi cha deploy ka ta danen latken ngwane ke ja nyok kan gwat area andi alati tin cha na cha deploy tin ki cha den cha deploy tin ka thongpiny kana amarat ka gwat gwe ken o dong kan gwat konan te kuma IoT tin so na me abden dan de ka ya ka ta dan le jubu ngwana rodin ka ja man mi dong sharo da palpinyan situation an te ke juba ane biarwa ko ken biale lim biate mal baba